Lea tau ia whamaini o teilo loto pa ia mausa o whainga Samoa. Au manatu o lea tatu anga iloa ili tatu porkalame pa ta oto le nei aso. Ia ona o lea pe ua sui fo le taimi lautou sila mai. Ile masani ai. O le asto na ili nei ia i mato nei ile malo tele. Ia o lea whaato a toe titi lava toe tonu minuti tali tula e lua. Ia ai ona e iai tua no o le fiafi. Ia ma le so ia o lea lafto a whamanatu ai le nei tula langi ia le aso fo ile tau ia o aso mori ai ia le whaanga ma le fuarosa ia le tamai le tina o le tama le teni o le teni le tama ia ma le tina le tama. Ia pe o iai nai vaenga na ia le fiafi. Ia e tau whamoimo e anga ia le ala leo pe ua. Tu mai luma te me o tatu po kalami ile nei fiafi. Ia e foi la le tari tonunga. Ia o lo o whapena foi oe a po fia lava le me o lo e whafonga mai ai ma e manatu e tua ngia na nei le fiafi ono o tūlanga whapena. Ia tatu walu ai le na. Tatu te manatu lava i le meole. Ia i le mwhaina tatu o ese ma pelenga o ila tau fo i e pele ia te o tau, i o nisi fo i e pele ia i mātou, i o e pena lava winga o le olanga. Sa awai atu fo i nisi o vaenga i le poana po pa i esa utala. Ia pe a mataria ia le tatu tautua, ma le au nanga o le ni aso o ni ngalo o le tatu po kala masani asto na isa masani na watu le fiafi la sto na ia i matu nei manatu le na ua sapa ia o le ali ia o tou i Samoa o New Zealand Australia io o Fiji o Tonga inisi atu nu Pasifika peta ia pe o Amerika lava ia ma atu nu territory ia Amerika Samoa ia o tumo tusa ia malenei atu nu le whaatulungaina o naso ia ma o na taimi whiangai i le aso ma le aso. Ia i le tatununga Samoa ia alo maia o le tatou tautua ma le au na masani e pei o na ia aso taitasi o le vai aso. Ia whaalongo matu ua fesili mai Yesu o ai ea ua fianga lue tali mai aso tou ua matua le whaatoanga po o ai ea tali mai i na whaia le tofinga o te alua tuai a se mea e le mawhaia o na aulia o nupo aua le tofia lava e ngā lue i nu mamao ia alofa i lo so le ua lata mai ia ngā lue matautoso nai le mea amalai ai ia mamao matmanatu e le ai sau mea e whai mo anganga umatu i
le mea e malai ai, lo o ua wala au mai lava, lo whaolai a te oe. Tali mai a le fia o te alu atu ai. Whaftaitele le atua lo mātou ta mai a ria manmania le nei tu aso o le aso tō nai i le nei tu lalolangi ia aua le nā ua i lo aso pa ia anga ia tu nisi malu malu ma e si atu le vi inga man whaftai ia ono le aso sapa ia le nei i nisi tu o lalolangi peta i o i mātou o lea whātoa mātou o ria manuia le aso tō nai o le sapati whea ngai mai la tau e tā pua i nisi o e kālesia. A o le tatalo malangang whaftai tere ta mai ona o lo anga le lei whai pea e tuli lo ai lo mātou ola. Lia manuia whai wina o le nei vai aso. Pe au mga luenga masani ia tau tō lua la au fio. Si temi fo i o mua ia o le a mātou tau mawai fo i mwhato wha ma wō ma paanga o le nei aso. Ia wha ma manaina la au fio ni ngā luenga ni mata upu wha tala noina. Ia se au ngā o nei ngā luenga o lo mātou ngā luenga. Ia i le whamanino ina ma whamala maina o mnai o mātou tangata iso se tafa. O le aungo nei mea ia o mātou maua e lo mātou atunu u le alofa mai ate o e pasafua ai. Tangata nu uma o lo mātou atunu u e afua mai ona taitai se ia pa ia lava i se au pito i titi. O le tatalo tamata tu malau fio ni nei aso. Ta pena ina lau whanau le au whainga luenga mō lo aso pa ia tai au, le nei atunu ia manisi o atunu e ka lena whatasi. Ia ta pena ina le upo lau fio e le a tō laulawina le aso a tai au, ia ta laia fo i pui ma whaitutoa o maruma. Ia au whale atu o tangata kirisiano, whanolongo, ia matalo talo atu i lau fio. Ia ta mai whamania le nei aso. O awhi au mga luenga mwhai na whataunuina, ia vi ia lau fio e au lava o mātou tangata. O le talo no lo swafa Yesu e mangaloa i mātou uma. Amen. Sia mea lo whalean au mai sia wō. Yo ngai le li loia. Yo ngai le tō whai le vai malai asiata atina e vai. Ia le lava ua. Whangai nei lau por kalame mantua i foi. Yo e. Lea foi au na. Au tō sila i le momolinga o le fionga le li fai pule. Ia po le taitai o le a foi le ngore mea. Le fon wha mai mai singano mua. Ia le fitalenga ia motopua. Hene pari fele. Tu ina la lesa e sele tangata le suile na matamea. Au le tu ina lesa ana momolia le sui i le fast. O ia tonu na. Sunga nai le li loia ia asiata atina e vai. Le nasa momolia o lona nefiu. O le tama lonto fine ia le li i o lo o tamo le o toi tamo e whaong e a foi. E whaawau de la tamo enga i le palota le titi kon pa election ia avai maunga mua.
Ia, manatu Samoa le ua mau fo ile nei ava noa ma le nei lao le lei. Ia, tatou te tala i fo ima. Ia, watu fo ini ma faufaunga. Ia, a oni mata fo i ao ona fa manino fa malama. Ia, awa lava ia le fita fa fonga a lo tatou tunu. Ia, peono fai atu o leso o sa pati nei fia ngai ma le kalesia sfitu. Ia a o le sapa ia nei a te utou i Samoa, tatou atunu Samoa, New Zealand, Australia. Ia po fia lapa o lano le ua te ala titi le tūlai lua. O lano winga le fato a tā le sfutasi pea i Samoa. Tā sfutasi tā o lano winga lai fai lotu le te mili nei. Io a fai la o le te mata mai. O lano winga lai te lo lotu. A fape o le te mata mai New Zealand, Australia. Io se tau fai mao io o nei mea tātou te fai. Toi sau fui toi ki i elau la au ma io toi ki i elau telefoni ko ki i elau TV. Ma ua se fe umai lungo le YouTube. Io ai whaava noa te mea lu farsa. E sa o pese se. Io o nei mea tātou te tala noa te minei. A whape o le te mai mo mai le asusa. Te pēlau telefoni, te pēlau TV, anu mo farsa. Io alu ave mo mori vi inga mfano longo ile uko le tua ia ona te lea te mina nei e te sau ai ma e te wharo longo e ngata ila upor kalame ia manisi fo ia au le nale langona sa mo te fatal fat ia te oele atu pele mai ai maungo te tele se ia pa ia maungaiti o le laua sina o ta mama tina matutua ua nofo fale le to tele o nisi fo yo lo fa pela mo fa awau le nga duenga fisosoani ainga yo o le langona e fa talo fatu le tautua ma o nanga si fonga o le tai fo ia i lalo lana por kalame o le lupe fa lele ia ti oe ia le atu pele po fer lava le vai panoa o le lalo langi o lo fa pe ona e au mawai o lo ua e anga ia ti sa ili manui ai o ni ya o onga o fe ngai mani ya o onga o ni fono tanga ile te mile nei ia e mese foi mo meo o talanga ngafa ia to tele o tangata o tatou atu ele ngata ina talatu le ngafa i papalangi au alu asosiatu io o tatou no fo io o i tangata le nu o le atua io taia io tangata i taia tangata i Israelu o tala i ele ngafa o tatou tangata le u fa ilo mai sidia mare to lima to ono ila to ono no fotu tene i taia i tonu o Jerusalema ia o le mamao le nai tua u le me o tala i ele tare tua alo au tatu tangata to po fela vala le me o e fa no me ai ma e mau ai le tau tua ma le au nanga alau si fu pongo le tai fu fatara fatu o te fatara fatu ia te o le swafa man malo Yehova o le li ilo tatou tua ia fa pena fo au fenga dunga tofi le tua manatu o le ua o tu la i le temine ia ua lava ia le tau suina o le ipu o le vai o le ola io iso se fata fai taulanga iso se ekalesia iso se taritonunga ia pe e tau se sela upu pe fatu iso se taritonunga ta se tatu taritonunga i Samoa na o taritonunga fa kirisiano ese lava ia doctrines ese lava tasi lava tatu taritonunga io tau taritonu ia Yesu Keriso o le alo e to tasi o le na whanau mai mali tino tangata ilo tatu atua ina ia mawhai na te tongi o laina o tatu se ma o tatu whale tonu ia le na foi lai na o fataro fatu le lawa sinsina lo fenga lo to fia le tua fa pena foi le te lenga o tatu atnu o ta mama tina talavou io tina ta ma fiololo fa so foi io tu pulanga talavou o fai ainga wa iai whanau o nisi fo i ele i iai ni whanau au ele i ente to lua o iai i alo ma whanau io e whalolongia tatu por kalame aisia leanga o winga na ma soi fuanga o le lalulangi le tatu te
te ui uma o mea lelei o mea lelei muri ane lava e iai mea lelei ona tura i mai a whaia tātou te tauapa lava o le atua soifua na te au maia le tonu whalau i lo soifua ma lo ola ia ma tātou uma mea na Samoa e ile tātou o tātou po kalame ia e ui ona le o le taimi masani nei a mataili tātou ia e fesui i lava taimi ma aso ai le whaia ona sea le anga whaftai i le atua ia ona o avanoa o whaifoi on tātou te whaatanu inai e tautua ma le unanga si whonga tai afo i le nei vaenga o le aso. Tasi te simaleiva miliona lea ua io e tasi te simaleiva miliona fitu se lau ma le fitu wafe io e ua pasia e ka peneta ia mo tangata ia na afia i le ngalu fo le na tamai nei ia ia te le o matutua whangaloa na na afia tasine na vaenga tāua o le nā ua ngā iai ia le whasoa a le malo. Ia, o le sile me tāua sa moe au pia o na anga i esa utala. Ma whatetele a i pia ia la u ngane i ia le fuita tō malo matata pa ang masani ia le tō wha ia mo whanua. Whatetele a i pia la u o na iai tuatua noa o le fiafi. Nene te i ua le uma ia ni mata o ku whatanoina. Ia pio le mele ua ngai waveloa ia le tātou por kalame i mata o ku whatanoina. O le ngalu manatua fo i le ngalu fo le mele na afatia i le na matatu Rusia, i Rusia. Anga ia tua ia pani ia afia tua i male tātou atunu. I ni nisi elena o whangaloa i manisi i le la o i tupele 1.9 tasi te simaleiva miliona fitu se furu ma fitu afe. Io ia whanganga ia mo i lato umanga ia tusa male ngalu. E leo se tsunami fo le whapeo ai o muli a o le ngalu. O ngalu ia na afiai. Ia se whautala ia i sa moa i le mamao le mea na whati e ngalu. Fati mai fia ilusia ai a fia ai lo tātou atu. Mena tātou te lo ai le fuafuanga ma le io e ole o toe pe o le lalolangi sa tātou ia yaso ia e mamau e tai le o tātou loa. Awa ana le ai neni meo ni ea foi. Le ni penga te whailangi. E a fia lava ia le tātou atunu i ngalu ma mea whapena. I ngalu te tele. Ai tātou tele o loa mena mafua mai ai. Na tātou whapea o le ngaru o la vea ia whangaloa o la vea fea le ngaru. A tātou te leilon me na mafua lela o tātou loa na mafua mai to tonu o Rusia. Whaisi umi. Tau sanga nente nei. Na tupu ane melea ia lena watu ai ia whaasi vaenga i o le ngaru. Ma fia ai ia le atu whangaloa. Ia mesi rawa no matu nai talifanga. Talifanga tasine na sa fia tele. Ia manisi mai i le tu pe evni nai nuu mai i le tua ana. Fasto o ma ilo mo tinoa. Ia ai le pe ona whailo mai nisi pe o le nā. O te whatalo whatu ia kiu ngā pauna. Ia whatalo whatu. Sioeli Stowers. E na foi o na whatalo whatu i le whatalo whatu fo ia Maria Rosa Pio Tuia. Ia papena fo i Josefina Maalo. 6.15 o le 9:30 le matou misisa. O ni po kalame. O Josefina le leikelo e ngakia lo whaftai.
ia King T malo soifua King Masani ia o mei taupō o ai ia lena maniso i tatou o lo ofa vai atu o lo mawhai ona mawhatama i le nei vaenga o le aso. E te lea mea tatou te fia tala noa i ai Samoa. I lau te lenga o le mea o lo tula i mai lo tatou atunu i le te mili nei. Ta te nofo mo ta mawhauwhau. Po le ale winga o nei mea o lo o whai ma whaafatia mai. O lo whai ma whaafatia mai i tu tonu o le tātou mawhtanga whaale atunu. Ai a koe kau alo ma whauwhau sa moa i le winga o le soifuanga ma le ola. Tātou loela ia lea. E lem whankako ese ma le winga ma le soifuanga o le olanga pina le no ta wale mele le numela lua. O le lelei ma le leanga. O le leanga ma le lelei. O le natura mausali leo langa e le whaintatu ese ai. E le ma whaintatu wola sa moa na mea lelei. E le mau tino foi lelei. Pe a le mwhaina lei, pe a le leanga. Ioi. E au ngā fo i a mea leanga. E wavala mai ei mea lelei. Awai le mwhai ona tatou wola mai e tatou pepe tau an tatou whioti ma leo langa ni. Na o mea lelei a me tutu whiangai. E lua mea whiangai ma le soifua. Ma leo lolo winga na o lau tala. E le tatau ona tatou whaitioina. O pei se ta alonga le mea le tatou te wa ai ai. Ioi. Pei se ta alonga neo le soifuanga ma leo langa lea e te sila ma uwawa ai ai. E tutupu pe mea. Ioi, mau fōringa mai ua le olono winga. Se longa e whataunu wina. Se longa e whataunu wina mea leanga i lona taunu unga. To atupu mani me lei. E sao. O mea o lea tātou te whaitau o mea lelelei. Se i longa e whataunu i lona taunu unga e te tau on ta oto ai. Whato atino mai se me lelei. Ioi. Tātou te vevesi ai le temi nei pio le vevesi e leo maua lelei eisi e no nofo lelei o Samoa. Ai e leo tangata uma o lo latou langona mele. E to a te le la uewa la e vai. Le pau wan mea o tangata nei mea ai le au, mea ai le pō, moe e ala o la e ola. Te leo tangata nei whapena. La tau te leo whaitawina mea o lo whiangai ma le atunu u le teimile nei. Ioi. Ai te loa i tala tangata le whamei. Aua tu te leo lo le leia Samoa. O lai le lei. Langa fo ele i whaia Samoa, ele atua Samoa ina ia manguto. Le ai. Na whaia ele atua Samoa e whengai ma mele lei ma mele anga. Whaato a maua lal mele lei. Ina ua taunu u mele anga ilo na taunu unga. Le tātou te pisa i le toi ina lea ma ia lea langa isia. Nga saro tala le la whaia. Ele ai a se isi Samoa o lo ia tau mawhaia le upu lea o lea. O le tau tua.
o le tau whaoso, o le tau tuai. E nā te tua ia le leanga i si tangata. E pe e tusi me ia o ia le tangata le lei. E leanga ma me whai i si tangata. E me se ar tangata na e tu te loa, lea ua whai nei mata i tai o le atu. Ioi. E tu ai ma lava e tu le epa le leanga. Tangata ia. Ai le leia ia. Ioi. E pe ona whai atu. O le lei ma leanga. O leanga ma le lei. Whatoa maua le lei. Ina ua taunu leanga i lona taunu unga te taunu iai. Ioi. E tanga la fika ele winga o lau tala le whai atu. Ina. Leanga o le foi tau mai leanga. E leanga le lei. Tau at foi le lei. O leanga ai e leanga. Ioi. Lusa o le tau nga matauria na le lua vanga i e vevesi e tatu. O le vanga na malo. Ma le vanga le tuangai. Tatu o ia whapena. Tatia na vanga whai pia whapeone. E lem whenta tu esia. Esia. O ai le tu malo. O le whatutua i le tua sa motasi. O ai le tuangai. O le hita pipi. Tau te whiu ala na tia meia. I le alia ea i lunga. Esia. That's the reality. O mea moni ia, o mea sao ia, o le soifuanga maleola. Tau te whiu ala na tia. Tau te whiu e tau na nani, upu e whaamatala i na nai. Ai lua mea, o lea. I tuangai, ma li tua o le malo. Ia, bai o tau na New Zealand ma Australia ma Samoa. Ia, mina no fe to te o mo lotu. Langa lea la o te tala no atu wha astona. Aure nai ua sa utu. Ia, pe tau wha le pale ni ai isi mea tatu pe au tala no atu i mta upune. Mina fe tu tape lau TV, tape lau telefon. Alu mo le lotu. Lea te alatu nai mau e le YouTube le tau tua mo e. Ia. Papena fo ini Amerika. O ai tangata e kalesia sofitu. Ia. Si fa mauni e lotu. Mauni e lau alu lotu. Tu umeia e te toi fo i mai ia e wharono iai. Ai o le pei o le mea le Samoa a o mawalo ua wanoa le te mini o te tara noi mata o puia. O lo te whaanoa noa ia. A o le si tu o lo te whaanoa noa. Ina ua tupu le malama i lo loto. Ano tangata. Le si tatu le whaia se vai fo mea ia. E lo tatu e whaia le vai fo. Ua uma na whata oto mai e le atua wanoa. A fu le te whaia tu o le atua wanoa. God Almighty is God of chances. O le atua o wanoa. A o ai e whaongaina wanoa. O e ma. O tātou tangata whaongaina ma le tatau a wanoa. O le lau te lenga o lau wa ai whawhita hauri o lo tūra i mai. Tau te le ave sea. Tau te le mwhenta tu ave sea. O whawhita hauri ia. Lea o tātou tau whawhita hauri ina ia mata upu o lo tūra i mai i le whainga malo ma le tuangai. O te fia lawa. Leanga o le whatupu o le whatupu tupu pea e le heita pipi ma le matuila e pamalana vaenga o mo meo o pe u feto folinga mai. Ai o tele tua ia una o te fia lava. Ai sia. Tau te olo le nature o le soifuanga. E te tantoro o tala le fai. Mena rin fai o tala. Se ilonga e tau nuu leanga ilona tau nuu unga e tau nuu iai. Fatua e mawen me le lei. Tano lai fika e lau tala na. Te ilonga e lokar tangata o lo whapene. Fatua a tatu mawen me le lei. E sao pese. Ia, o le na. Ia, lea ua tau nuu mai ia le tatu paanga fo i o le ne Yesu. Watu lava noa. Ia, a fia mai a, tala mai au. O le tamai tai. O le Paul Kalame, ia, lau tō wha mo whanua, ia, po lau tō wha fo i tupai. Ma lor fo lau manuia, ma lor sui fua maua, ia, manatu o le lo tō waso pa ia le nei, ia, manatu o le maua so wa wanoa i le farisa, ia, ona ele o ato toa, fo i le malosi, ia, o le maua le wanoa e tate
tautu ai i le atunu i le nei vaenga o le aso. Ia, sauno ia, ma ia lau o le fō, ia, ni mata upu fo'i, ma le nganga e mwhaipea o na watu ia Samoa, ia e langona. E tate tala ai ni mata upu tāua. Ia e apea ia na e whatara whamomo mai i lo tātou atunu mai whaalola. I lo langona atu e. E leo langona atu e tupa. Langona mai tula e pa. Na wale. Ora soi fo maua ma lo langi ma lo fo i tau watai. Ia moni saunoanga o le so, ia o le asapa, ia o le fionga le tua ia mātou nei New Zealand, Australia fa pesa mua. Ia moni o te rei mawhaina o le malmal pa ia o le tua tau taro e fo ni men tupuna po, ai pe fo no whailo atu telo taimi. Ia sa lotu nei le tae au le sau ni ngā lotu o le mato e kalesia i al mangoto. Ona mato e kalesia, e live mai a mato sau ni ngā Io e. Ia whaftai atu ai fo i lale whafonga anga Samoa. I sa iei se tamana ina wa umatapo kalame le sataluai. Ina wa whalongolongo mai o ta ua atu le whainga lotu ale e whakasa le mangoto online. Na wala au ale tama. Wha mole tupai. E ma whai ana whai loa mai pe whawhiana o mawaina le sau ninga lea. Ona o i te leo taimi. E le lava le taimi e mauloi o ia le maota le atua. Ona o ngā ruenga ai pe e mana ia la le to i ngā mea le whakoha uia. A u le alu whasa o lau lotu le tae o le sa. Ia na whaasino na i stau le asia na walau mai. Ia, o le leifo le nā tapo kalame le nei e iai isi mea whaelo atu le mamalo le atunu. Ia, wala tau sila fiai mea te tau na whai. Ia, au ia, whatalo whātu, le teimi le nei o nisio e ka le sia le uma lato sauninga o lo whaia pia lato sauninga. Ia o isi iwa mai i peo le katoliko o lato standardized lava early hours in the morning a lato masses. Ia whatalo whātu la isunga whawhianga inga mo lato whatua. I so se whata whaitaulanga. Ta mātina mātutua i te tono a inga, whapea mo ngase ia male ai o tangata mātutua. Ia le tupulanga talavou, male malosi o le nuu. Ia alo maia o le ani mātau mawhainga o le ātau mawhai e toai. O le winga moni o le lupe whaalele ma le maa au nanga. E mātou te ilo wha māmalama au ili. Ma o mātou te amaia, ia mea moi, mātou te le amaia mau te le suetala. We bring the facts. A watu i maota malawa, whaafengo fiena malamlama. E mai se ia tinam ta mātutua. Ia, alo mai atu la epa o te loa, bau atua se i tu la taluna e lunga o tapo kalami. Malo, whaftai. Mawhanua la whaftai o lea ua. Whafongfo i lea tunu ia i le whapa i mai ma whatalo mai fo i le tatu i tapo kalami o le ni tae au. Wana tae au o tō. Ele i taina sfulua. Ia, lea ua. Ia, le ua awhatonu le tūlai lua ia i mātou i nei. Tusa tapo kalame lo la sona nafi. Ele i whataunu ina. Ia, sa tau whai tuatua noa o mata ua. E whai o le... Ia se temi foi ona batu foi le te tala mai le mesa e ia na poe amata i tapo kalame. Ai so amata tu ia le mesa u ia u na po na le mafoina o tapo kalame na po. Ia. Sa o... Anga ia tu le tatu tautua mai au nanga i le po kalame ale... Fast a inga LA California. Sa whaataunuina ia le ai i lunga o le city tau o Lincoln, I mean o tau Anaheim, i lunga o le street o Lincoln. Mana ia matango fie le whale ni whaataunuina mo le Paul Room. O le Paul Room, whai ei mo meo whai poiponga, whai ei mo meo any special occasions. Mana ia la le io se lauta la ia le urma na ia le entertainment o le li o malasa i sanga ia ona matuva esela ele uma ia le por kalame
ta faile ma sosoani faile ma siva Samoa ona matula ia se rola ia lea io o le anganga lai ona o fa fonfonga mai fo ia fa supporters uma le lalo langi e tasia awala lenta tu e fai meia tasia awala lenta tu e sa ili seleni ele o se su e se lanu se tangata e moni lo tatu walo lo fai tatu tu nu uma me lo tu mai mena la tatu e yeisi tangata le pelo tala tu vanga le afa no me foi de vanga ni ele yeisi tangata e ma ale ala ngona io yeisi tangata e peu tala tu na po wata lo fai le ainga fu le a ai ia tangata e fie fai upu fai tala ai musu support e fia tele pese ma fa pe mai a mea ma lo le ai o lo me fa pe te fiu o tilo io o la talo e sa no tu le mo o to inga te tonu anga le tau no le ufanga ni nana o to man yo na fia fale adi di fu ai le I mea na tau tu ai istanga te fai ia o le o sieri io su foina setu sua le da manga lu atu I le su fonta ia na le ua prestene ia na le ua prestene ia ai sui prestene ia sieli o misi afa to malatai ia pi o le ofisa pi ma tu ofisa tuai ia o lo o nga lu le temire nei le felo fa maros au si vanga la o le ta pena le fainga malanga I Samoa ia Juni je le lo to vanga ina pe io ai o le fa maros au foi le fa fonga mai la por ta por kala menenia so tu o le me le fai manatu tu le me o le se tupe alu ia va ai le tino o me fai ai le se tupe fai manatu io ma che le kala io ai nga o le me ka uorta tu e o pongi ia le ia pero na te lo ina ia o to por pe mo watu nga me le pe te tu la epa o le natura le mo le Samoa o le natura le Samoa le te fai wala utala ia pe e le tau failo le corporate dinner le sa ta pena ina le lua fe lua fa It was the massive event. Yeah. Lua fe lima se lau tangata. E leo se mai mea. You know, tapenanga every day. Wa o le taime tia I eila unga luenga ai. Take a leave o te sau te alu tapena mea ia. Organized everything. Hele whainga o fie. Ai e moni e lau sau nonga. E lava le si la e nofo I tua. Na le mai tau mea ma tau ai maa. Tongi maa. Tongi maa. Ia, se manua o na oau. O te le taina o poimo popole tangata tau ai maa. Ta wani te o fua. Wanga o koe liliu mai lo fa fua ai mai e lentongi e tua le maa. Le winga tonu leo le tala. Ta lo fa si vaenga na inga e ole na tua lava I o Samoa le mfantu ua. Ai tātou la nei le tātou te ngā lulue ina ia whaise mea le lei ma o lo tātou aim ia achieve le tātou goal sa o le sau wanga le fionga le li pale mia awa le amana ia le pola motu mai tua just ignore them you just move forward o to whai o na lea o mea sisili o mea le lei e tau le lei ai o to ma manui ai le purpose o le wha mui le fa manusi au le o tatu tangata manusi au le o tatu tangata le me e au le latu le sita ma fai fa le ngalu ma fau na fa le ai tala no la I lungo tala no e pe pu afi le ro tala no ai asa ilia ela le fatino ino tala no e misi ato ia le foi la ua a tala no I me o lo tutupu mai Samoa o kangi mangaku o kangi me e pa ua le vale le pe pe la vera vale le fadinga manat ai o lo ne fatino la I me fa pe mo fanua e selo fa no
e selo to fa no e o foi la ina o mo meu au roto nga lue fa pena la e fe alo fai io o la tona po e ia maka o lesi io e banga ngua ko e pe fe ka ko wa ku email io e le fa no o se la ngol mesa o amata e te tau You're the founder. io You're the founder e support no matter what io have to be there te tau what epa ana o fai lo mele fai fa fine oi kule mai tu lunga lo kuinga you know awole me ma wole taimia mana I ai mo le fili o ti apollo ai ngalo ai la pena e sau noa o le founder le ai nga fast ina ole a tu sape wa eru ese o ia lo ai mo tangata moni fa maoni lo na lofa no matter what o fesa wale fundraising left right and center e te tu ma e sa vali te lango moni ia le na ma ne te temi na tu le la no te tala le mesa e na po Mateo esela ele I maua ele la wina se tino tupe au te tatonua tau na le langa tela tala tau tike le me ai oka le me ai au I mai ia le me o te moni tole nga faftai I le ofisa I la tu fo intapena ina ia le fa mo na po Pawale o le mea e fatuei au ia ta wala manoa ia tatu uma le fast supporters e mo mia le tatu yo au le tatu te au te fai meita a fa pena I le amtanga support o support le metaua ia o la fu I baba ai mai ia ro tatu malo baba mai le fionga le pa le mia ia ma le tatu o tutu salava ia le nganga a support ai ia le tatu awane ia fai mea ia ona tura ia le awaila o tu fai ia por na langona mo ila to uma fia olesa e ta pena le ainga fasi California o Samoa okay ia uni ia pio le sina mea le pia ona fa long mai o to ia pio to fa mamu awa fa pena fai no sia tatu mea ile o tatu tanga ta fai mea mamu ioe tatu tanga te fai mea tonu fai mea le lei ma fai mea ioe fa marlosi ani to yo ane na ua no to fo mai so foina ma seri o misa se o lango le fa la wala to te lango ioe ia o na o le mena sa le fenta nu ta por kala mena po ia batu ne ia vanoa I lau ia te mai tai si tar fo le mesa ia na po ma fa lo a mateta por kala ma roto lepa ia e moni ia wa tātou fai pisi umane yang ngafi. Wa nei la wātau tuli apu male taimi a wāpo kalam. A o la wau fia ina wa saulau text. O lea te lua o le wala audia lea. A le taimi nao. O lele I umale po kalam me ole. O hao sa I le training, ale corporate training ale Asia na nafi. Na mata le se fulurua I le uli ana uma wala atale lima le fiafi. Ia mantua tapo kalame o le fai le fiafi o le training la le ale Asia tula epa. Payphone o wala watu ta fasoa. It's about time that you and I focus loa ile ta Asia. We've got to be very ngalulue fatasi go bring tato downline, our customers, our clients. Tele fa manianga le lei ua au mai le Asia. Man to fo le vai aso le la solua sa ia ile training, lesi for training and au mai la e leaders ye tono le Asia like Dan Doyle. Dan Doyle, he's the presidential diamond ale Asia and he was my mentor. So I was so glad I got to meet Dan Doyle personally, face to face. And he assured me, give me a call. Let's work on this. And I said, I will. Ale training la le corporate training lengan fayan nafi. Na umila pe ono e tula na fayai. Ma na ia le tele o whamanuyanga. Whamanuyanga anga ile Asia. Ia. O mantua fo ila. Ina whatoa out mai le tātou products lea.
Mm. You can only buy it. Mm. Ele in whaina whaangai ni pointi. But now, leo o mawhai, o le tūlanga I membership po o tangata whapea if you join mai le asia. O le taimi le nei le promotion until the 20th or February. Wa le aisau joining fee only ngā le costa le. Wa avi ese le onos futala le joining fee, which is something, it's really good and unique. Whaamaha avenga fo tangata o loo fia iai o le foi e iai step by step e te mawangai I a bonus starter, ia e te mawangai foi le code, e whai ele 10% code, ina ia mawhai ento e ese mai le siwai ngā tupe mai, tele au onanga. And when you come to the residual income and le vaenga lea, e mawai lau tupe po lau commissioner, it's brilliant. Mantua whai tula epa. Sa le mawhaina maua e tātou nei wa rank. E whatua e mawanga le mea ta o le EMP, the momentum prize, le payments le te mawaina. Pe a whapea e rank ma le bronze upwards. O le training nā le na whaia nafi. O le whata iai la au. Ua mawhaina e mawainga le momentum payment from director 700, wa ye fo la le si rank wa whaopopo. O le director 1200. Whatoa e mawailola le bronze, sa wailola I le gold, platinum, diamond, whatolo tonga ilunga. But it's really good, I must say. I must say. This morning, I'm not sending to ngaya oe part o le Asia one, the training o whamanianga a walan whai. Mo I la tau whapea. A whapea la ma o le te fia mana o mia le Asia ona na o oe e te inuina ia mawale whasiringa malo tino. That's fine. E le tawa na waina oe to take the business side. Ia malama. Once you become a member, the membership, it's a brand partners. Once you become a brand partners, the business side, it's attached to that. E pule la o e pete mana o e whaile pisinisi e mauaile le manui o le tupe, that's fine. A ele mana o aina lo fia inuinga. Le se simfaintawa na oina oi. That's your right. Mo I lātou o lātou fia mawaina la le tūlanga la le o le business side, earning an income, by all means. Let us know. Let tula epa know o tauia I Amerika, Tutuila, Guam. Let him know Hawaii. O mātou nei New Zealand, or Australia. Yeah, let me know. That is my number up there. Mai toi whaalawi loa toi whaitula epa a o whaafonga mai le to a tele o lau downline. Wa nei lawa maki o le atoe a matalia a tātou Zoom training I le vai aso fōlu mana I nei le asto nai aso lua se fulu le lua se fulu walu ole. Te o toi si akia le aso ne te o se a utula epa. Le ai la solufululua whamolmole. O le ato e amatalia tato Zoom training e la stonai lus fululua ai o le wha I le afiafi. La le tau whai I le tolu o le ato I le wha I le afiafi. I've got all your information e uma o senda tunga ia o tau uma le link ina ia tau join in mai ai. Telen whamanianga la whamamlama tia o tau e winga I tātou product a le Asia. Ia, se tala pupule nātu la epa. Leo lango nātu o tu la epa. Mo I nei I America, le fisili mai Rose mai Alaska. Ia, so far le tu mawarta to 270. Ke join as a member, fellow membership. I 10 million Rose, ia wala au mai tai au pe a o la songfua. Ia po stem fo ina nei. Ia watuai ni vaenga fou o lo wa yele tatu po karame, but so far o ia America lava ia o le tu mau le 270. Le afo le mo le membership e fa mo le le fil mai
ia mo tatou ia malo mana ia la umila la training fa na firi ia mo fetau ia fo ila le tu mai o tapo kala mele so ona umi tele ia uma mai ia le fo le training to yo le dinner sau ma le Valentine ai but the tau no while spend time mala Valentino ana ka fe so de ia pe o leo to vai tu na nei o leo fe avia I paluni la no mu tangata ma o nei Tele. Ka fe fo ila se spoiling o lo Valentine nga po oile na spoil e kamalo. Me tono ale le fato nei o le na la vele fai tu lo lava. Wa tu ne le ta valo sam. O ta mo le tono fale la vele fai to. Ia tu lo wa fa ko anga la tu lo tu le bathroom. O te foi mai. I nearly jumped. A massive bouquet of flowers with tomato in the middle le lau fake o le taimina wai piuru ko la iki piuru to la iki e misela no vai tau ni to lepa let's face it this way sawa tato fala ve lave Samoa e ta I fia se lauta la ta I fia afe sa ngā tupe mamia e ave to mumu lava ai ave how often do we get to pamper ourselves? How often do we get to treat ourselves something in a maua e tātou le fia at least whaftai whai palangi le e whata wala Valentine and then our people are willing to join and pela le Valentine na le so watu nei la e tā fiele ata o le Valentine I lungo o le mato group page ma se whanau. I thought that my love son, wow, Dad, that's really nice. Mom, you should be, you have been spoiled. Of course, I should be spoiled. I'm the queen. Mo sina whailua, le sili mai whamormole. A whape o lewa na le tu whangaina lau membership. Na tula o le e te tauna to e fai famon mole au fer mele te po New Zealand po o neile te mafuta mai sina famon mole a fai o New Zealand ia na vala wanele ia mo fanua ile o lua tasi fa lua ono ia o lua tasi lua I valua to ono o tasi io e pe fa pe le te vala New Zealand a sina Palawane ile o lua tasi lua I valua to luono o tasi a papio ni America po fel pala mai le lima no lua tolu fitu o no lua fa mon mole tula e pa ia fa manino atu le uso lea o le tula fono le Asia o palo male tau sanga e tele o to e fa nga inga la membership o ko meki le cancel to e fai uma to fai atoa a fapia ele atoa se tau sanga talu na lapsia ia lau subscription fai ana you have to pay $40 to renew wai lau membership ia ole na ai man tua sina mena lin fai atu a fapia o New Zealand na te vala au mai ai vala au wanele ia e fai ngofie I fikas I tupe fatino e me a fapia America na e vala au mai le I le numela na whailo atu whaingofia I o na whamanino whamanama. Ina ia whaingofia I o tātou tangata tula epa. A whapea o oi o le tina po le tamā. O lewa e no fufale o na o le tūlanga o se ngase po le tūlanga I le arrangement I te tono a inga le whainga o whanawa onga. This is a great opportunity mo o tau. Great opportunity in ia mauai o tau lea la ngā tupe. Ono lea, whai o to tele o tātou a inga, to tele o tātou wō, to tele tangata I tono e kalisia, I tono whawhinga ringa, e ke sheanga I aile vai, e te share ina I aile Asia, ono le ina ia mauai la tau, not only whamanianga le tū tau tamau a inga,
A le tūla lea o le whaasiri ngā mālosi o tino. Mana ia. Tai. Ia, o whaisi umi so leo tai ele ni mea Ia, Si umi. le maniela ia nafi tula epa. Lima leo sa lima tausanga Le ai. Ia. Le ala fitu. Fitu. Sorry, isi wa. Nafi lai mani ai. And we had to do introduction Ia le me mali o ang whai umanga iai le matau lau lau. Ana amata mai le situ. E ta te le ta o mai lota ingoi le situ. Ta o mai lota ingoi le situ. O tangata o mo fans o le tapo kalapa le tio. Le flau mo ina mo whaile penga ata. O te le loa po le ale ka le sia ne le whainwhi au. Whapea mai le tala le toina. Ma le so lato te tu e o ta for sifi le tu pai. Ia, ma whapea mai whaftai e tu ia o lo matula e pa mana i e po kalame. Ia o momoli mai e lo whaanga o fansia sa iai le fontanga ana nafi But o le nau ta inga ma le whaftai fo i ata ua ia i le mamalo le tunu. O lo o le amana ia ma whaailoa mai. I le te leo le tā ua o le ngaluenga o lo tatou whaia Au i ina, i loiloina, ma a mai le mea moni i whafonga anga sa moa. Malo, whaftai. Mana tua fo i mawhanua o tātou atiu te mawhaiva o le amatu. Yo e. Mo pule leo lātou pēa mana ia tātou pele ai. A o tātou atiu te o kili vatu. A whaftai fo i lātou ua lalo. Ia, e mwhai fo i o na whesoasoani i mta upu o lo tanoina. O le tue vai atu isi o tuangane fo le me o le tue whaisan po kalame pele. O hai dia. Le ina ia auto oi fo. E paua o tuangane pa mole tula e pa o leila lo Christchurch. You mean ne tamamai? Anyway, la tau le mata upu lea. O lea ua pe o le si mata upu fo anafi i lea fo i le fioanga manitu malo wano ama momua. Manitura i mai o le tali faitau lufi i lo lato sui faipule. Le lei pea na ave i ei o tā langona. Langona monia. E leni langona tau whaasufi pe taua. La so langona ina ua, langa ua tipi motu whaasala launga le vaenga. Ua mumusu e whaawau ia le. Aua lama si whasi mea lena mata ile atunu. Ta amata mai ile afoi. Ta amata mai ile fionga ile minsta. Malana tali na mafuai le vaenga le alufilufi ma le latu minsta. Se tao le tali le minsta na fai ia tu le epa. Wa peo i le mafuai. E ni la fonga tu le epa na mafuai ona ave le tali le minsta. Foi sa ia live ia sa o mai la lau mai ai e tu la epa le fa vale o le minsta. Ia. No, tu ma wala loina. Tu ma wala loina tamani yanga. Ai mai se tau na tau tala fuafua o le minsta le kapeneta. Marie. Minsta le whainga malo. O le mena watoa i tu la fua inga lava saunoanga le mafau le minga o atu la epa. O te fia wha leo ina le tūlanga lea o le mea o le wā tili ina na se ma ta tai ese ai ia whina ngalo le tūmalo. O tali atu i lunga social media na batu sa o ai a se pulona. Le sa faima. Faima lato tofi mua. Tu le polo kiki ele elea. E le aini saunoanga leanga na la lafo le fionga le minsta. Pau le mea, wa tau ai, wa alanga ta tau na tali le minsta, wa au le tātu la epa. Ia oi tu la epa. Wa atai te tilo ia tu la epa. Wa whaasa sao le mafau tu la epa. I tu malo ia sa iai ana sui wa pa
mana sui lo tu lai mai nei wa umana losi tu le isu le mata upo fale adili tu le isu le mata upo fasale anga lua le fa wa tu le isu anga i le minsta o la me minsta o fai o le na fa malama le minsta o le to afale le yeni tu se palai ale o le ni o la tu malo mo le me to na le tu po le vevesi o e pepelo i tu malo ia side track anga ilia ya fale alupo wa va le talia tama ta yo le avai tima langona lo fano no lo sui ona wa lau mai lo wingoa o tele apalai ia o te fano no e te fa pelo tu malo o feo ta fa vale ai le alu fai se apalai ona o le manuele ala le wa mo i pepelo le na le mo le pepelo tali manino la vale minsta na olana CV na batu malana tusi te ina walu watu lai le fatanoanga tu sa o mai le panel ele ai sana interview e fai fisi dia sa langa le ia sa tusi apalai na o mai o le wa mawoina na o lau CV fai lo mai ai o to mai mawanga va malau tusi te ele to titi se full pages la lai meno o ia le taimilena na ai oi matalo sanga pe mafai lana watu loa sanga application o le ale tali le panel even though le ota atia lau CV ma lau tustite na amai out of scope i le time le deadline e mai o te ale time i whaatulanga ina le ala natalia tali le panel ele ai ele taliaina le ala mawa ina le pepelo na wale to e pisa ila le maula lea saulo la ya va ai lua ia le ai o le ngia le tu malo na avela na palai a umana sau lungo live o mai lungo le observer o le te na avela na palai o aula le na ye just to singa na fai o le tulanga le wa tu mai li mongi o mai lunga ma ai luam fa pe mai le pepelo na ave tu se palai o to ia le HPP o mato o le tau fo vai su singa mea tamu mo ele tu la fono fam sinonga la mo to le o ye ave la fionga le li minsta ele fam sinonga per fai to te loa e pepelo se tu lo le fionga le li minsta e pepelo le fionga le li minsta lem fai to ave vai mo i to pepelo o i fo la wai mausa ya o to ya sio eli ma le observer a mai la ilunga tu si apai amai lunga tu si apply wale na fo fola manino le fionga minsta e na o tusi te ma to tusi to te fato nua le fionga le minsta o to te fono that's not an application o manatu o to o vale tangata i to te fai ai na ma fu mai o limongi o lete o le ale tunu le la tu mai lola i ina o tali manino le minsta le la foi tala le anga ia to inga nge tu la epa o le tai o le afi o le tai o le afi wa sa o ai wa aula na ta e tala fe un ai la le tali le fionga le li minsta le la ta sa e le fa pe fola na pala vale po ani tu sa o le fionga le minsta a ta o le anga nu o le matua o le tali a ta o te tono al palemeni ele fa longo se minsta is ta you say tuangai so what's wrong that's the reality ele fa pe tu tono fa pe mai la ia fa longo uma mai au to o ta le tuangai so be it just because o le ta le tuangai o le minsta fa ia fa unga o le minsta o le pokalami o ia le ia lalo le o fa nganwenga al mele ia e te fau malo e te sau e te wheau whape o oele tangata wa lewa i te tono le pale mene o oele tangata poto na o oe te lo mea uma. Hello, o loo iai tama whanau, lea wai pale mai to finga minsta, e sili atu lato to mai au, ua steo, ua o au pulu ngā mai wa sautia uma ana pulu ie a mai le atu mu. Manai, ka na leta amata ni le mai pe i le fio angaiana le saunga nang fai ano ama momua lufi
pe o le uanga i le vai i tangata palota. O le majority o tangata palota o le under 21 matina ma tangata uma anga o makai e fai le saunginga lea ke le leile lau kele le vai fo le vai ai le anga le mfaila na mai i le under 21 sa fa fa i ko kongo meia au tangata la i le under 21 le matupulanga o te lola o tangata i na maro le sui o le lava la sa fa fa i matai o le fio anga ma le loto ti nga i le fai ina o tu le epa pe a fua i ai o lona i tangata i la tu sau noanga ina fai a se o ta lo fai le minister so o ka lo fa tua i ai lan sau fai mai i oi ai o i e te tauna tau le sa tu va ai o a tonu to inga tangata palota ia langa a fai la o le majority o tangata palota o le under 21 ma le lau telenga e la o le moniana o le winga na to tilo matai o le lava e pouli ringia le va ai a le na la ngona le leo o tsui fai pure uma a mata mai alea a mata mai o mai alea se o ia se pulona taluai le chapipi o le winga na tatala se fai se tala ngona sa o tu sa o i le tu malo le atonu le lato mafuanga o lato fai ai i lo lato suina lato filfilia a fai lato tele filfilia o tu pulanga tala bona filfilia se me o fai fasil fa pere ngata a pulona mata a le la o tatala no le wa fai mai o le ale le tonua o tala tu le pa na fai se fa utala i te sa no o le tulanga na ia e sa oilo sa noanga wale no ma watu matai a mata mai a tala mai le fa matua inu sa ya ma mo fa wo sa ya mo fa wo se pulona no this fa pe mai ia o tangata o le chapipi o le tu malo e le se tu malo se vai nga fa fai that's the thing e pule le tu malo po o ai la to te filifilia le la mai tau mai isi pa inga ia sa ye umasui le HRPP. Ale matai le na faile tala. Don't you think wa feel to i tu malo i tu sui le HRPP? Nei se manui e maua mai. That's the reality al mele tupu. Wa ana sila fia e tangata o tau i tu malo e le leila vale vava ainga le tofi o le tu malo mai paia inga uma. Ia ole ale mela a se le tofi. A o iwa titilo le tu malo. Ia ua fia tau sanga o tutu mai le HRPP o ala to me ua fai. Ma lawa titilo fo le toa tele. Le manuia lea o le asasaa atu e to tono le. Le whainga malo le fast. Patu lai mai. A le o ta tonu. Le o tu lai mai. Le wa uma. Ma le tasi le tu malo. Ano ama tasi. Ma le sao iloa. Na matua i ai la tau i tupe o le paloketi. Le la tula i mai le 2 miliona o te talitonu e whaasafua i le awala moni mar whamaoni e le fionga le li a minsta. A e te tiro whalai. Ia pēna e saunoa o le a foile. O tina matamai tai e mai se tupulanga lusu tasianga i lunga. O la tau nei le wa vote. Ona o le lato wa ia tatau. E le wha pēla o la tau o matai o fai upuma tapa awa le tumalo. No maila ia pule ta filisau noa le whainga o fifilinga le tumalo. E iei le right tangata nei. E le right tangata nei. Lela me tonu ala lea. Ua fasia le ngata a pupula a. E le iei se ale fionga le li minsta. Le ai se le fa pe foi fa le fionga le minsta tu la epa ma pungi e no des no na watu sa o la ma ata o le tu fa le nganu ta mai te tono le motafono ia lo fa tati atu ale fa mai o tele titi ia o tu la epa ai le lo tu la epa fai le ba fe lo ai ma minsta ma tangata palemini so mo ta taula na fa sao tau na whasao. Ai paula o whautuanga. Le la te watusa o lama la o whautuanga le tu la epa. Whafunga mai e nisi o sui o le tu malo o le o lufi. Aua ne i tu uvale ina o le tau tofi.
Aua, fai ma o inga sa fata mua. Nā meno iai. Futo a o le tofi ia lātou. Ai lunga o polo kiki ele lea. Lea la ua mai mau le lātou tofi ai awa le Mean Star. Le foi lātou lai mai a o tou. Le tau fai pulente atu nei. Ia, le almena iai le se tofi. A o le ua tu lai mai ia le fionga le Mean Star mo fa wo Julius. O le tofi te tauna tau fa me melo iai. Te tauna tau mita ma tau fia. Ua lau tau mia le tau i tū malo. E le tofi a Mean Star. E ti tilo la ele li ile solo mua ile telo fa fitauli nei. Le tau fa se sema le pepelo. Ua fia tau sanga mitai ua leva nei tono palimene. E ono futu la vaile pa i se tofi Mean Star. Ia oele le ala le pule. Ia a moe fa wo foto a stasi lana no fo inga. Ai pale mai le tofi Mean Star. That's reality. Nei, malo, mani, faftai, o le peo le mere tati fia tuturi lo lava ma fanua mo a warfa fonga le tatotu. Le wata ai fa fala e matai system. Yes. Tupulanga talavou, ma isi umana palota. But I'm telling you, e tele atu ia votes ngamo mai le lau te lenga o le tumalo. Nei lo le matai. But o lewa mai matai. A fai ala o matai ia na latu ranguina se pulona. Ia na o palota ia? Io, o matai la ia lewa mai fa leo. A o fairly right o tangata na palota. Lela ore langa toinga mea i te tau ai le matai system. A fai lo le a ofa pe fesilingia tangata uma. Fesilingia le tupulanga te lavou. Ai le na fa mo na le mai o latu fa pe o latu fa ia upu. Ei. E te tau foi fa fo mai le tu malo. E le fa pe auto mai auto matai o le tu malo to. Le langa e fia langa o le Mean Star o e ma. O le ta Mean Star. O le Mean Star o Samoa. E tau fai langona uma e tatou whalongona. Pe a tatou vai e tu whainga whapea. Ai, le lei pele na mai tafa a mata mai ai. La sau sila sila. E ta tau na fasiri ngia matai system. E le matai ia tangata palo ta uma. Fasiri le lola. A fasiri ne le lola. E la iki mama kai ngai lor kupulanga. Mantua foi le wai ele fono whawai. Ia. O te tau lona talo e lo ina se lātou fono tanga le fono whawai. Ma o mai e leo tangata e whaai loa o lātou langona. Ale me leo tula i mai. Nā no mai a whai e lunga. Nā o matai nei lunga. Ai se iai foi la se tō whā se matai. Whesilingia. O la se leanga se saunoanga le fionga le Mean Star. Wa laina. Langa le mele le tula i mai tula epa. In reality la wā. O le polo kiki ele le o tula i mai tutonu i. O le polo kiki ele la vale o tula i mai tutonu i. Peno whatu mua. O le tu o le isu o tula e pai mata upu a whasa le anga lua. Ma whaleadi. Le whala wo o mai a lufi. Ina ua tala noa le fionga le Mean Star. Whaai loa. Tula epa, limoni, wae lua, le avai. Ele i apalai. La le leanga o le tau tale le amia tonu wapai o i le pongai o le wa mafua na mapuna o mamai ele ia mea nei. O le i tautu la epa whapea mai o tau tale titi le lau. He has the right to say it. Onga o ia o le Mean Star. A matu ele whamani nonga le mea o lo tula i mai. Ela no whai atu. A whaila o tulanga lea. Wa o tau mausa o ma moli tula fono. Tanus me ola moli le fionga le Mean Star to lo le fionga le Mean Star o molia e te la tu le fionga le Mean Star for fola tu le fai le lumo famsinonga langa le o ta langa ina le fionga le Mean Star le la wo o le tu langa la fo mai tu le epatala li liu mai lo male tu maloia mo le tu le la tu langa e fai le to fa fisilingia la me o ma foi nei mea. O le ala sau noanga le fionga le Mean Star, o tota ma i tula e pala lau mai nei mea. Matua i bei o le selo, e le o mafofau ia to ina. Ona e a, ia le poro kiki ele le sota inga i tua. Neia, mane, o tuinga cases ia mawhanu, ele ta taun marolo ai i ta por kalame. Leanga isea, o le manino le leia,
o toi ina whai mai le mea, e ave iai le tatou wawa o na whape o matai o le au matutu o le nu. Ai lem whaina na au mai le langa e tatau na fesili o aina whatanga ina lusu tasi e parota. O e tonu, o e pari mian na whatangan mena. A whaila o whatanga e tonu le system o whainga parota tatou. Fesili ngia se right o tangata ia. Ai aua nga whamoe au matai whapiola, me whalele kupu mea makui whasaleleanga. Pai ko kasi e makai ia vaila le ua whaiwhai e leali i le ua la veinga o ia. Meo lea, o le manga nga o roka hanga i lunga, o mai lola tau kam whai e le ai, e ka kam whisiringia le lola a kopo inka kang paloka pe whekau i o le mai whapio o le matai system le la oki ngan mea. Anyway, ia. O la wa utu lang la wa ai tu la epa. Wa sa o le sa no ngale fionga le li pale mia wa ta fele to fa. Ai se ma losi le tau muli me tona le tupu nei. Ma me tona le tupu nei I matai uma ia tu lo lava o le ngana tu sao. Matai uma nei I te tono le fio anga po tono le tu malo ano a maamomoa. Na ia se matai se inofo I fufapia. Ia e te tauna tatou au ili. Lea le mafua anga o nei mea. Find the bottom, the root of all the evils le tu lai mai a. Na fsiling ia lea. Ia lea sao noanga. Lea watu le se sao noanga se sea le fionga le minsta. Ona o le wawia I le aia te tawa le minsta o ia e ona le poloketi malana mtanga luenga. O lona wha mama lama I le atunu. Wa avela lana wha mama la manga I le atunu. Ma mai manino I la tau ele I pal ele I tu stasanga. Le la te e ai lola le ulunga o le toi ina amoso leo tula epa. Ma la lafo lola fonga. Se mea la tau te fia wha fonga ia lufi I la fonga ia tula epa. Ana wha pēr nei la o se sui o le HRPP o le atu langa to te tuai. A le melo e nei. E se le lafoi. La ngona whano noa. Fai mai o tō la toa o tō fai upo le atunu o tō fai a tonu o le tau I tū malo matapa au. A wasola tō wha. Wa le ma whaina tō titilo le amio tonu. Wa le ma whaina tō titilo po whea le sa o nei mea. Na whai le, la me la whato ese ele fionga le li minsta. La me la whato ese ai ele tau I tū malo I o ia tula epa. Tau te fia I la fonga tula epa. Tau maua laloina I e tamari yango tangata. Peila le mele sa whai le tunu. Na la vevea uma ia o tau. La le tala whai mai. O tangata sa mua le whafole tataa. O le anu. Ia, o toanga sa noa ia le tau te fia iai. It's about time o te tauna wha a sao ia tula epa. Ma wha tonu tulanga I tauna tuai. Wa fua au e tula epa tangata uma le tunu. Malo, o le mea tāua e tati tiro ia I lesi tu. A whaila ua mai ia saunoanga ale tūmano lufi. E anga I ne lato. And then have guts to say something. E anga I le li sa whain pari mia. Ia malia lau sunga tui le epa. O lea ua ave le matou upu le matou sui. A ia manatua. E le falala fua le la au. Na mafua ona tari atu le matou whaipuri. Ona o au la fonga sili fo pe ana fa pe e eni fatu. E le fa pe la tuli ana le minsta. Langa ye le ta right ka ke kalango e protect the minsta. Le minsta ta ua. Ua uma le le mea la tu fai o le palota. Le la o tu le me palota o le minsta sa mo ato. E protect la tatu. A fai la o fai mese tala I le minsta. Fai se tala o ia tu lepa. Ele I fai tua a fape o le ngā ioi le tu malo tu le epa. Fai se ngā ruanga le mole la tu fai pule. Then, kura ila la tu fape tu le epa. Ia e malie. Ele ke I la foatu ia le minska. Io e kau kua ngā usau nganga o kele lo le mafaufau. Io nga. O tulanga na tu le epa. Ai pe na ta fasoa. O le la fafonga mai le tu malo. O le pa. What have you done? Wai iai se tau ngā luenga la veai.
mo le tau tofi. Nada. Le matanga o le mele tupu mai a. Matanga wata tauna tu lai sesio o tu la toa le tau i tu malo e whaasa o sao le tau tofi. Whaasa o sao tu la epa te tauna tau tala sao ma e loa ava i le mamalu le atunu. Ia. Pe ia ese sina tu lo fai to le la o. Ia. Ia. Pe umale ese malo ale tatu i le temi lau tu ia tu fai to. Ia. Samoa whafonga i le vaenga le uma whaasoa i le temi nei. O le tele i ono na tāua. O le tele i ono na whaataua ina. Aisea. Langa ua e mo e pu le video le na au mai na. Langa o toi waweta puni e le vaenga la to me pueta. Aisea. Langa fwe ro la to rolo o i lunga o le. Ai o le mea pe o le tau mawhai asa mo e whaeloa atu. O le tāua le o matu tiute. O le tāua le o matu whaiva e ao na uto manino ma malama i tu uma. Mena tāua i tele le tātou wawa ai il tāua o tangata na palo taina na sui. A wā ana whapefo i na o le matai ale na e le awhiaiti nā ma le lusu testau sanga. Trust me, lea o tātou whaalongolongo i matai o le au matutua o lea. Ia ngā i lava o lato mawhauwhaunga i atu le epa. Ma le lato wā o lufilufi matua. Te vai whapea le o mau atu. O lo lato langona lava. E alu lava. A sau ala le mea wharongo. E oki le mea ku le epa e oa ie. Leiki oa le li o sepulona. Leiki oa sepulona. Aisea. Langa na le tala i kala i sepulonga o le ale le koe fia iei o le hita pipi. O le ala wero ni. O tangata matutua. O matai o le nuu. Lea fuai un whapea. Ia. Tula epa. Ia. Whaftai whaito nai. O loa lofa mai lo usto ia to le afoa. Oi, kalo fai si uso. Ioi. Hela e se van mai fai mai. Te whaalongo mai whawhalua pokala. Ia, whaftai whaito nai to le afoa. Ia oai fwoi nei tangata o le a whapeana whaatinga inga mai e lawa fionga. Ia, le whai mai momoli atu na lo whaanga ia te oe ma le ainga. Dai. Ia o te mana iai, o la ua u whautuanga, o a o le tūpā vai. A whaafonga mai ala ia sā se pulona. A whai o le tūlanga le wai ai ia tapa au ma tūla toa fo i matamali o le tau i tū malo. E na o oe e mawhaina e a vea whautuanga. Ona o lea, a le nā sa e sapi au e tū mai le tofi, i le tau sālente. Sa e sapi mwha soa le telo le manuia i lo i tu malo. E la watu la i mai la ia le fionga le minsta ia moe whawo Julius. Ave se avanoa. Tu o le avanoa. Tu o le avanoa i lana fionga e whai ai lana tiute malanga luenga. Au te tonu foi, te le manuia o tau i tu malo. Talo whai. O le atou tu vale ina o le tau tofi. Ei, mea, oi nei lo iai. A whai tu langa le tau te leo te ele miliona. A le tau te ele whaatinoina o le tiute whai ale minsta e onga al miliona. E la se fuanga al malola a whai iai. Ano a o e ala e sa se pulona. Teimili nei o lo tu. Whai mai foi o oe o le wai alu ngā venga le tua wai whai whiau. Ia, o le tūlanga le o le whai whiau na te whaafile mū le tu malo. Na te whaafile mū ia ta mā tutua. O lo o whaia ia tono o tau i tu malo. Ia wai foi, ia le taimi e sasi ai malape le tofa. Ia o lo o iai si tangata mwhaina tu ua lalo ma whai se ngā venga la veai. Tika mai i ale pā. Ka o ia la, awha pia ia la, o le iska ku mem whai ua masale vai, ua ave upu ale nuu o lufilufi. Lo ave upu o lufilufi, i le latu sui. Nā se wa ai ale pā, i le mera u whai lufilufi, i lo latu sui.
la se va ai fa na ka soifua o le foi fi anga male tu ma wa ti lena nga foi no o lunga to mo lunga tu le pa o no le a o la foi lo to ti nga wa le o yai le fa soinga le lufi na le manuia le milionga le pa o me o le wa fa o popo mai wa sa wa ila le leo ti apolo a o na wa ulia fa fonga mai le tu malo le pa wa leva na sawainga e tula e pale atunu. Ua leva o na ia sawaina le atunu. Ile ale tu o le ngangana. Upu e la lafo i le atunu. Le mafau. Le mafau le fai pea. Le ua o la vaita ma lii. O le ua ta ita i le fai ngamalo. O le lava la lafo. A o fea o kau iai. Tulau lava o putu sao. Aya o momoe lava le pa. Ele ai ni tau tapa au po o nisi fo yo tamari. Se i tau whapea. Fo no le tau i tu malo. A ami tu la epa. Se ave se tu walalo. Ave se tu walalo. Ele o ni ana whanau tangata nei. Ele o ni ana whanau. Alu e la lafo ana talanga ilona ia au ainga. Au ana te la lafo ale le mafau i tamali i o le atunu. O le taimini nei, a whaafonga mai nisi o le tūmalo o le pā. O le tau tiutele nei. O le tau tiutele nei. O le o tutu mai ia mataima, ma tapa awo isi tūmalo, e tau fō whawhita auli. Ai, o le mafua anga whawhita auli, uma o tutonu mai a le pā. I le tau sui. O le nā. Fia tau sanga o whaile le mawhawhotu le pa. Is there any time wa vai atu wa talo se fono le pa, wa talo se fono a amitu la epa. A fai foi la wa over le ma fo tu la epa. Wa time o tanto fa tu la epa. Ia. Te vai le ma fo tant. E tele me o le a foi, o le apply. A koe avena kusi o ia o ke fon. Ka ko ai le mafia fia o me ta ule. El mela le ele ku malo. Lenga aka ku a fai tau te tua ia. Oi tau te tua ia le tu malo. Kau ke ku ia le ku malo. Le ala o fa no mai le o e mo i le sa o le va ai sa mo le me filu fai. Ilo la tutofi. La se va ai a le pa il mele. Ele ai se la ko leo e kasi e fai. O la wa fa senga inon melo fai lufi. Ua ta o ele upfanga ngi wo to tolo i lalo ya tu le epa matanga. E matanga. La me la fato ese ai ya tu le epa. O le ase se. O le ase leanga. When you look at le saunwanga le fionga Minster. Ele ia moyeni a wala fa mawalunga in a tone po le contents fa pe ia wasa we ona mala o awe a mawalunga. No. E ese male fa le fa leanga le fa yetu la epa. La lau le valea o motangata. Le lau le ai se anga va le se tomai o a umea uma. And it's about time what a tau ya le pa. O le wa o na o isi tu malo ngase nei o le mafau o totofi. Yeah. Is it ever once what to taloina se fono to te tala no inai le mafau o totofi. Ale mai ta watu le se to ngalwenga o faia. O le tala la faia tu. O yei nisi e yei ni fatu i te tono to i tu malo. To te lu ina tu la epa. Fa asa o tu la epa. Ia. E moni le lei tau noanga. E moni le lei ai pe o le ngale fu ta u fo i tala atu. Ina ia wala fo ia mai ala tu sa ala tu. Sa ala tu le la tu va no fo ai ia o le matua i le toto. Ba pio na mai fa pena io tu le epa o toto o la longa fofua. I le malai fono. Pe o le la tu fo na mai i le va pena. Al man ia fo ia o le tu ala lo Minster.
Manei o le malu o na vatunga ele aba vau pe ila o tule. Ai ala foi la na pinda ta amatai. Ona o le mafau faua o puso le matala so. Ya. O sa moa su le mafaingo galia mo fie mei. O le winga tonu ana se whamtalanga tu le epa. O whea o iele tō wha whetā lai a le i tūmalo. Ele se mea. Whetā lai siringia. Wa, e so se tūlanga se me tupu mai. E mua siringia. O le an mafuanga nei mea. Ia, ale mai na mafuanga. Le ai se onga. Le ai se leanga. Le ai ni saunoanga le fionga le liminsta. Ai se vai, o ia tangata matua, ia o te iloinga. Ai e tupulanga, tulau le fionga le liminsta. Tupulanga le fionga le liminsta mo nalo. Ai se vai e ia le mafau. A ua e whalongo ea mawhanua. E se te mina e whalongo ai, ua au mai se whatu e senga le tūmalo le ile tunu. E tusa o saunoanga le mafau lako. Never. A foi le winga tonu ale la tala tu le pa le na fa tu nei le tu malo le pa. Tele tau sanga o sawa ine tu la e pa le tu no. O iai se to fa na e le tu malo. E o mai se fa tu singa po se fa wana longa le tu no. Nothing. O iai se taimi wa fo no ale la tu malo. Ave tu walalo, ave fautuanga, ave fatonunga ya tu la epa. O oe lea wa ova lo yau sau noanga le mafau le tunu. Le la te whapeto, o iai se tofa, iai se fatu e mawhaina lu ina tu la epa. It's about time. O le mea ka keo foi, ai lungari o ko ing, ai lunga ing sikaka ngā o ngau le tu malo. Langa le la o sili. Onga o le ai o se soifua fitala. A voi le whapea mai le tala. Ka mai tula e pa o ie pule a le pa atua ona le a. O ia le tu wha umatupe wha le velave mea whai umale a le tumalo. O le tala la le fsidi a le pa. O whea mea mai e tupe tula e pa. Na sau tula e pa manjanga tanga tupe mai sona tama. O tupe a le malo. A fai o iei se wha moe o to ina le lona tali e tula i me se taimi mua. I se taimi o mua. Na te tau ave ina le tofi pāle mia o le atu. Na o si o talo fa. Ioi. Na o si o talo fatu iai. Langa ua tele tala langa mai ua mai i ana fuafuanga. I ana fuafuanga e tau mawhai whapena i lonalo. Ina ia mawhai. E le whapea li mawhai. Ore ta ua prokalame. Ta te langa i mea aisia. Ele se aku ua vale le kakua kungu. Ele se atu ua sau se tanga te tawhili sau noa ai. E whai ilonga le mawhau. A ua lewa e tangata matua mele lina utana no so i talo kenese. I le whasau ina fo i le atua i o kaino. Tu i le maka le moa uru. Whiaro i sangi pa i sisi. Ola, whasoro a koe lalangi. Yo, ele fa pe foi la nga ka sao e ola e umile ola. Ai. Yo le menga ka we foi ka ku kilo. Ave pese ka si ave. Le la va tu pera tala. Na foi lo sa tala fa leo tina. Fa mole. Ia le to le tu malo le pa e ana le suile. Fai se fainga lo tu sui. What tele ana me fai i le atu. Wa tele le mafau o lo tau sui i le atu. Ioi. Ai au fesilia o li i mawhanua. Na ise mea le tu le epai lo ainga. Le se mea. Le aise mea le leina fai tu le epa mo lo ainga. Le ainga lau tele o matou. Man matou nu ele sang mea fai. Le fako asa pingi mako i mea iu tu le meni malo kiningi. Fia kausanga. Nga le whaolo a kaua lawa le me whai, e oi ko kongo le matou ni o wharainga, e oi tonu o le matou, ia le lau whai atu, ma whanua. E lo uso la titia, whawhongwhonga me whai o siblings. E o martemi nei, i le mwhaina mata noa. E sia, na whai mai ia tia, na uso lea, whai mai, uso. Se oi ke le mawhapenga o ka kuka masa le hita pipi, nga lea, ma le ngotu le pa o whatu.
my dear brother, mai oe. Nga ila ka mai o karo mo kutkifongi. Oe loa. Me mua. Ile ai se feso ta ingor kula epa aka ko isa vai, man kula epa ile pa. Me mua na ia loa. Yo me lo na lua. Wa SR kai mi nga ye ka ko ka mai kai mi wa oma. Wa oma kai mi le leo le hicha pipim ka la ku fai nga kai mi. O le kai mi ngio ka ko. Fa malia tu yo siblings yo usom ko fa fingir mele. Yo so de seranga ki ngal ko ko ngimia. A le la fa wa im fa mai wa vesi la ku o nga o restanga. Ele kusi. O ia ko una fa pe mele uso le kia. Ki wa sit sila la mo fa. A de ka langi fa mai o vesi a inga ma vesi matua, vesi a inga ona o le chapipi. O yo le o fast. Ia nga o fa kai inga sa o o batua lela o fatu se uso le. Uso. Ku ulo wa anga ela kamai. O ka nga mo ia long ku ke fungia ki vedi mai. Ia man nga. Ia moni sa nga tu le palela wa e mai el tulanga lea. Ia I lo tua a. Ia le fionga ia ti fale fiso a. Moni sa le HPP. Ai ti tilo fala ia tu la epa. O le atu langa o tua a o le fionga le li pale mia. Sa HRPP foi o la tonge of founding members. Yes. Ta watu nei atu la epa ai ile manuia le HRPP. But o nei tamari o fai langi folaunga. Lo tua a le fionga le li pale mia. They were the founding members o le HRPP. Ala meoi nei. Tiro alu ngol fainga malo. Wale o le HRPP na a mata mai. O le aleo iai, sila le fionga le li pale mia. Wa ese le whaavai wa aluanga iai le HRPP. E leo le HRPP le na foa mai. Na whaafai lele e o lato tua a. Le lawa le na e tau wha le fionga le li pale mia. Le ai, e le sili ifo le corrupt ma mea pepelo ma mea le fetaui. Le o feitula epa. O ai la atu lai e la bea I Samoa. Le la whaftai le fionga le li pale mia. Le na e le tau wha. Savali ese mai ai. Te whailang whainga palota. Wha mai e lo le whainga malo phone e le fast. Ia mo se whaituanga o ai le pine o mai mua mai lo uso a. E le turanga nei. I oe o tau mātua tau tua asa iai I le HRPP. Ai le na. Taimile na o solonga le lei le HRPP ta ina a isi fo ta mali ma isi toa sa vem pandemia a le wa mari taimile tula epa ua ese le me wa nga ianga iai e le fa pe la to muli pongi sai lava fa te ta inga le lei lava le fionga le li pandemia wa titi lo ifo wa ese le awala o le wa nga ianga le HRPP ia le fia awaia ona olea ele io atu mo I latou na o atu tono palmene o le sailinga o le manuia lautele mo Samoa ia lala e fatoa sapi Samoa ni melele la mi malatu le o le fia tausanga ba wal me o te lo ia fia tausanga na le sawa ino le atunu ile ngana fa ngale mato I tupa tinam te mai tai fa sa vali le monga la fa au fiu mai meo pipelo ma me se o ona ia faia la nei la le me wa ia nei ia ba ia sila fa la mo fanua o le mena faia te usanga tele o le fa fe la fio fale mawurunga o fale mai le o tuturu fa solo atoa fale fa masino o mea ia pina abi aisia o ai e ta uai mea ia. E I fotu ele tu nufa pe ana le ai tu lepa. Ana le ai le HRPP. Ana le ai. Fea mea o fai mea ia. Mea fei la fia. Ai matitiva lava tangata lau tele o le atu. E sa ora tala lea. E le ai la sa ngai fei la fia mea ia. Ai lima vai le lau telenga o le atu no. Mata ngā to tonu I tu maro le ai se atina e tu na o I town area. O le mala valele ioi le fa mina watu singa fale aonga le fale aonga o mea uma na o ia na ave na focus ia le latuva ua le latuva ba ile le anga o fale
o le maintenance langa isa o ina ave il fa mua ala tu sanga tele ina ia tosina ia i mafau o tangata mfase nei tangata ai le lo tangata lo la tu lima vai ia ma donus yo ia sauno ia le tu le pa moni saunoanga e titilo iai o le fale mai o le fale famasino o le tate building o i le tofilau building wa nei le mele wo iai tu tulu le anga maudi le fale mai e ono mau ai se si fa mai mo le to tele malo le tunu o fe iai walati le lave ve le au fenga luenga e le to ulu mai o le ceiling o le fale famasino fe iai le tate building fa pena for le tate building ai ese te mita te alua toi te era ko ka kia mai sign be careful water puddle of water ono le tutulu mai lunga la me wo el to filau building wo fai ta tia to filau building ono le ole au mai ole au nanga cheap ale au saina le la tona le la ta la to fau fale nei ia na fale te tele alu ai tu per malo ale ta tia le ni me o fai ai ale tu langa la le nei ua pena e sau no aila anga ia le pa o la wa utar sanga la utar sanga le nei i le tu malo i tu la toa fo i matamali i o la to fai upo le tu malo ai mai se susunga fa fe ngainga a o wani i le sia o ye te tono le tu malo ai ai ni to walofa ia Samoa o le taimi le nei o to susunga fa fe ngainga to te tu lai ina ia talo se fono le tu malo fai ni fuanga ina ia fa file musa mo wa to tanga i wa fia tau sanga o sawa ina tu la epa le atunu le la wo o mai le taimi wa tu lai mai le faina malo fo le fionga le li palimia sau no manino le fionga le li palimia o mai tato nga lue fatasi tu mai au se ia o faia lo tu te fa palimia ala ye e matua le manao ai le manao ai ona lea te le se me o fa fa mai tua le lenga musu lava ne te wa maua le sunga le la au le mali tua ia na o ele ni si tulanga ale aso ia fa kam ia kakam ale so ko mafofo ole ase me ko fofo me kamaru le wa mata na fefe wa tili ai wa tili ai na wa loa mantua foi sa le tau fa se le upo o le lo limongi tau fa se fa tu o lesi fai pule le matua i la fililo o fono toi fa se fai mai ele ai se me o fa le tonu o le forensic auditing and all this BS la melo tu le nei sa no manino le fionga le min star i le onga ai mana tua mai tu la epa ina watu la i maritato fai ngā malolu o olwa tasi. Fia masina o tau ave ese tula epa mai te tono o le tofinga. Fia masina ana le toeo a le court a male fai unga. Le fatualu ese, but before he even left, la meno iei, le na interview tau tala manino se tasio o tama. O ia o la tau e ele kon kalate, le na whaatonuina e oe eli le lua tele i oi ta whaingata. Whamai o le aso ale na lipoti mai e uma le elina o le lua le nei. Ai tutu atu lo loli te tele matanga la pisi ma le uka o pepa documents invoices matu tian. Ana leo whamaunia nei le tato forensic auditing. Leo maonga la le nei. Le tele le SOE tele mtanga luenga. Le aingi documents, le aingi requisition o tupe te tele nei e whaalu, le aingi seini, le aingi ngoa, te leo le ngonga, peila o ila le mantua, na le se fulu tolu le wa ilo. Le wa mauti no le se fulu tolu le nei, te leo ngonga, le ta atia le se fulu fitu, e matua i tele lava fa fita uli male, fa le tonu le tu lai mai.
Ia e whaftai fo le fionga le li Minster, whape le fionga le li Palemia. Lewa mautinoa le tele o whale tonu le tulo e mai. Tu sa o lo lo i sili. A mata na tapena, ma tu i le ofisa leo. Tapena mai mo lianga mo i la tone. E mali e lo wharongonona i le por kalamia. A fontoe ma puro tu taluai. E moni la lau saunanga. E langa te lue te li wharongon. O le tana nongo muni neia. O tau le ngana le li iyo. Ina ofisini ngia forensic. Au o le o pei o lana winga. O le mani do le leia tangata i mea. O le mani, I was so surprised. Ina ua fesili atu tu ia tu fesili e pulotu. O le pei o an tarifo fa pe mea ia ya mama. Ia tula e pa. O winga ia e. Sauno. O tātala no mama la whafonga anga sa moa. O le wawatu sa o a manatu mama whauwhaunga. Tu sai ma mea ia tutupu. Lena o mai a mai le tali le ai se me o tupu, le ai se me se whale tonu. Ma le tali tonunga. O lea na ia lima. Sai a o mama bea ilana whainga malo. Le malo tausi. Lala ia le tonunga whapea. Ai wa umana whaie. E le fionga le sa avea mbale mia malo tausi. Wa whai se whai unga le tanu wale telo whale tonu nei. A titiro e fo ia le fionga le sa avea mbale mia. E toso ai la mai I tūlanga lea ona e te lele o ngaonga. So therefore, to tapuni le leile tusi, tati ai, she doesn't want to have anything to do with it. Lela wo mai, lela sa pese ai le taimi le nā. Lela wa lenga ngana sakaria, ina ua a mai sa o lo whainga malo. Wa mantua lua masina ian tau no uailo, to e whai le leile lo ilonga marsu suenga. Le nā lia e ai. Le a fianga o le PDO le Samoa, a le PDO le Samoa, o lo o iai la I le suetusia tātou le Samoa, le yelo na fianga I. Le la watu la I mai nei whawhitauli, o I tonu ala lea, le fefe ma pese ai, e whaalangi fua le, a titilo e tula epa, wa le ilonga se tangata le kapeneta po ai lava CEO, e fasa iai ma fai I le tau whalanga tula epa. O na lea, o le taimea te tau tala I le mea ia, sa ia te tula epa fai. If I was the people, who cares? He's no longer in government. Mea na whai atu, e le alu atu tula epa, watu le tupe, e tau si ai o e malo a inga. O I la tolo I e tu tono nei matanga nuenga, ia tau ngā lulue whai le ami o tonu. Ona e le saula tula epa la vea I o tau. Whate ta inga le lea le la tula I atu nei. Le tūlanga le tupu ia whata le anga lua. Ua whawhanga le nei toi ina sao I lo sau noa uputu sao. Le awhatangata. Le la wa sau lona ia le mawhau. Le la wa alu tula epa nofo. Ia e la tau whasaranga ia ia. A le whape mai lola na tua lalo le amai lunga le newspaper. E te tau ia I le Palemia. Na awale tau fia le tupea le whamanuianga ia whasa le angalua. Ai sea, e le isa na whiau, e pule le Palemia. O ia tai le tu o le malo. E le pule metu le epa. No fola mawhawhau, o ia le po ngai umo nei mea. Ana le ailo na wha o loa taua, ma lo na whau malo. E le o nei tūlanga whawhitauli e tūlai mai. Ua whaasaulu, le ngata o le me silion ta nau pe iele pa ai mua whanua. Sei whai whaila na ia I to tonu lona I tū malo, a ua ngā ia tu ia mātu sa vai. Ioi. O le mele lei, o leo o whalongolongo, o lo o tūlanga le lei peang whanga solo e te mai tai o nora to matanora. Ia le a whoiling o le mea, whon whaavaya la tu malo. E whapena fo I lai whale alupo. O a e pia whai pule I e whai le latu whenga I e whai. Po o a whea, a o lo soronga le lei pia I e whatino ina. E I latu, o le whon whaavai whale alupo, ma I ano maalua. Ona lo te tai tonu tula epa.
Wa uma na vatul matanga luenga, le ming star malana matanga luenga, ta iala e muli ta iai, ia fono whaavai uma o tu malo te tisi. O ila lea, o le ngā lulu e whamaoni ai nei tamadi ina ia lato lufi ina le manuia mo lato i tu malo. Lato te leto e fia o i tua i wha le tonu sa iai i le paia inga le na umanei. Ia man tua foi. A wana i tua inga i le whainga malo le fast le tula i mai nei i wha le tonu i le paia inga sfufitu i le fast tau ave le sa lato wha tau wha o maina le foi le paia inga. Wa o inale adia e mai ei nisi o i tu malo o lo i ai nisu e su enga o lo whaia mo i lato. Ka koe pa i mai e ia valasi. La so fina ngalo le tūlanga fo le leo le tangata. A wha matala mai le loa i to tonu o lewa nei to tonu o le. Ua matua le ai. La so sila fia whata mai tai. Tula e pela ngona whanoa noa. E la ngona whanoa noa. Ia e whanoa noa fo i o loutua ngani sa e. Ia ora teimile nei tu lepa o manatu tu sao. E le wha e avane ai e tau iai e le ai tu sao lava manatu o tu pai la tau. E la ngona whanoa noa. E le HRPP mua. Full stop. E le HRPP mua. Sa SNDP o lea lana sa wai le vai ngā tupua o ina wasui ni wa la o masi ma le la fionga ia to le fo bui le asa so o mai e loa ina o tilo o mai loa le wa merge fa tasi male ia mana tua le teino inga ile taimina la amana o merge sa yei tu langa whaanga nge lua fesasi ia o le fionga ia vui le alori ia pali tele mali tau o la tau nena o mai a momoli le fe au i le fionga le li pa le mia ina ia tu fatas le la le mafuai nei ia la mena iai o ia tangata matua ina tangata si nia i tono palmeni o le na watu i na te ro la si la fie valasi na tau na a fio tua o le sa fa pito na sa fa na te le ita pena ina se ana batau na te le ita pena ina le ano fale le ainga fast o ai o te telefono mai lato founding members ali fast ale mentu le meni ina ua fa le tonu le fainga malo taruai o ia le na alma ave le to ai vale na ave o ia o ia le na alma ave to ai va au man sain tus o ma sain tus e alu pepele o na teri mala le tus io fela na ko ia la ma to i lalo al fainga palo taru o mani ale na o tu la epa fa pe sa ia ni fi ese inga te tono o petesa ai ni ese inga tono petesa ai va maua e nisi fai pule le to se fulu falia na fai se fono fa lilo ana felia ele vai aso le fai el fontanga le na fai le sa fai se fono fa lilo fono toe o tu la epa malimongi mamalas ale le lo uma lautele lela e peila eu fato foi eu ala to e su ele meta le pele la to fa le la to fa mai le HPP o winge le lo uma mai fa fai mai le lo uma foto ai loa ino fa lo le fono le na fa ile so no fa pe le tato te mafuta ai nala le fa pe matua i lunga la lo inicio yo no le ala o mangingo o puleala e o le HPP ioi ava tu langa na iai ia ale me fala le fa to le tala ila to lo ia na le HPP fa o le tu langa lia inicio o to wa leva e fo atu nei limongi te tono man to fa o ia le sa tautua o ia le sa tautua fo atu nei te tono le HPP ala me lo e nei
Wa latu fia tā ma āwha pe o ia na whaabahea mai e tutono o le HRPP. Sure. Wa te tauna toa o lato loto, pe o le taimi o le toa tolu, ia ana si leota, ale, vena Mau. ale, ma mau. Toa loto sa vadi ese. Because pela tu la imela le mele lo uso a. Yeah. E o le HRPP na what to expect to be. Awa tunga wa ese le mele o tu la imai. Lea la na leina toa nei tamadi io ese mai. Mea nai ti tiro la i lo uso. Pei fo ila o tautua a ia ati wharefiso. Whapea ia le fionga ia palata e wafosi. O la tone, they were the founding members na whabaeam whawhailele mai le HRPP. Le la o tu la i mai ia isi tamali i alo fo i o i la tone. Titilo atu, e leo le tu langa lea, le la walinganga yesi. Ka koe o le process a toa lama. I le lau te lenga. Me pe whoringa mai se miti o taunu. I le tūra i mai, ka koe oa i le mea na mafua i na whewaiwai a i mwhai atu roli lau i le marito o le lei. O le au wha mawai mai panmene. Ma le te leo upu na ia au maia. Ma le nanu fo le nanu ele i le whingani li pali. Ia le nanu fo le lea i fo. I will be back. Yes. Yo, so le o taunu ua te lo upu. O taunu ua ia le telo o tala. Le la o matemi. La sta va ai fo le ia fa perfetta. Ia le la ka o le kufa perfetta. Ele o ka un perfetta le la ta vai. Le la o me sa o ita tanu ai. La pe ka ngei la e tu o fa tasi nei mau sau noanga ma le fa ma vai ma le alu ma le sau ka penga fitu masina na te pena ai le fast. Ai fa pepe ya fa pele stanga ta fa to a senia la el ke minga senia. To a senia le tai au fa tau tonga al fale ie. Sorry. Really? Esa? Yes. Man tua al whaingo le roadshow. Sa ade o le malo fa alo alongia. Special o makua a. Pe tasi e luani ngia lato roadshow na batuai o le malo fa alo alongia. At that point, o le fatu mawinalo na tuto tasi. Ele I fa apea wa divulge a me o ia la an. Tatu mawala. Eli atoa tuto tasi. Yes. Up until the morning, le na saini ele lima o ia la anu le fast. Fito abatu ele fast. Le winga le ola tala. Le ia malasi o ia o tangata sinia o tangata matua I te tono o palmin. La palo nai loa, I tapenanga mai ele ainga fast. Ele ia fia me tapenanga nei. Ele le ia lasa iai mavui ma madi tau I tapenanga. Le o le taimi wa luta le tai le tūlanga wa matana na malepele le whamansina. O le mena iai. O no whape tu mai e tu lai mai le tu le ia le teifono le fast le sunga lau le mari tu. Ka ofo aso. Ma toa whaalata ala na mea whai. Alu ma ave le toa ono toa iwa le I o. Ia wa nei lai le toa iwa lea. Wa laki o le whai o se pāloka a le atinu. Wa laki le tu mai o whale mawaenga. Wa laki le tu mai o. A le to atele uma le se fulu lima. Ia le whai le ngana a whawhawhinge. Goodbye, Tisha. Ak sila fia fo I mofanu. Ana le tau fetuli I sui to lua alfa to fanga. Kau fango mama. Ana le tau fetuli fo I sui to lua fe foi. O fale alupo. E kau foi fango le fia. Ya. O tu mana yan. So o lau sila la fa perfecta o le mea lava ua na tofaina ele tua mo Samoa le mea. Moni le lei tula epa. Moni le lei le savalinga le na savali le fionga le li pale mia. O le tangata wa umana tofaina le tua. Tu lai ina ia la beai ia Samoa. Yeah.
me tono ana le tupu mai nei. Tanga iai, lana savalinga, tua inga, tau whaaleanga, whaamasinonga, le tolu se lau molianga, whaamasinonga, la meno iai, mama au ili longa noa, ele iai ni whasalanga. Sa wai, ina o, mantua foila, na le fionga la wala au le mali toa, o le sa pese ma lui te tono le palimene, le suya sal aula. O ia lena, ia na ua whai ai vesinga, toa lona loto, samari ese, ai fo i toi whai mai, o ia ilo ai le wha maoni o lona i tumalo, le na toi saula vale palota, ele i wha pena, le ulua i sui o le whaasi tono o palimene sa mua. O lau sin munmuri. E te tonu ina al wha mawai ngā tula e paulana no fo inga munmuri nei. Tula e pa o le tusi o le tala nā tusi oti. Ua fia ni paia inga. A mata mai lua fes fulono. Fa alangi, fa mawai, fa pele le pā. To e tasi a lea la walua wa matua mala. Lea e umalua sulong to e alu lua felua tasi. Le foto e alu. A fai o to e fa alangi mai fo isan fa mawai inga. Ia o le tala le tusi oti. Alo, ia. Ona o le tātaimi, sau vai se mta upuna e ta pena iai, ia, mani mea o le whitangaro i wha uma i e ta po kalame nea fiafi? O meno fitala noa iai, i le whaasalanga le i ato filau lino, versus i le whaasalanga le wa wha e na i le fionga i a mangele. Whapia fo le whaasalanga le matai solo. Wai vai ei, whaasalanga lima afi, a le la tuna le lua afi. Tu mama ina ai le ale fasalanga na fa e le fionga ia mangeli se fulu afi o le fesili la fesili ni ele o fa maonia i tono le famasinonga se tulo le fa fonga anga sa mo le fionga ia mangeli ele o fa maonia se nga o ia mangeli o le fa maonia nga famasinonga o le timing o tupe ia na fa ile bloketi. Ai tu mai la le fasalanga le se fulu afe fa e ai. Ai tu mai longa onga o la fonga ia na lafo e to filau lea. Tu mai le matai solo e le onga fo ini famtalanga. Ala le afunye wa tu o ye solo le sala se fulu afe. Ai mai e le la tunga le nei lua afe. E sa o loa wa sola le tofa ma losi le tau muli. Mela le maua i ele toi ina leo o to filau. O le tau muli le polo kiki ele lea ale ali o vai lua. Ia, sa o le leia, ia le lau o le o ngatasi le tau tala o le o ngatasi saunoanga. Ia mane malosi. Mane malosi e patino e ia. O le mea e fia tala pene mele mawhanua. Te loa. O ti ngata linga o le atunu leo mai ma complain fai mai a mea nga oi lea, nga oi fesalai, nga oi ia oi salenga momoa, nga oi i tupe o le ploketi, nga oi mangele. La me ule abel fatui pui. Le winga tonu le lau tala len fai atu le mele mta upule ia, le mta upule le e la wai le afoi. Whapea mo pepelo le fionga le li minsta. O le tau mausa o ta momo e tu la fono. La me o tau le o e mo lia le fionga le li minsta. Whapea ua whai sau noanga pepelo i lumo le tunu. Le mwhai na o wai loa i e sisi ei la tau i. E whai atu le. A whai le mwhainga lako a bea. E kaulanga mauria lako. E mena tau whareama. Ua ngā le pepese whai mea ngā oi. Ana lan mo reo e abe. Lang foi solo mua mai i le fofonga o tuila epa. O ia le lau nga le mata upule nei. Na muli ta ia ila i o nei tangata. Ia tu wala ngana sao. Muli ta ia nei vali. A wale se nofo tangata whapea. Ai, o whea eni whamaunianga o nei tupenga o ia lau mai. Tau na whai tete. Whai mao inga taimile nei. E le to e alo ia le fionga le li pale mia. O ai e tau whai ma whai ia tau whaleanga mea pepelo. Molia tu la fono. Whai la mao inga ia o tau tu langa le lawa ave ai le morianga o
o Tofilaulino. Ia o le sia tangata le na utusia I lalo I. Wa tatau na o fo I ele tā le fionga le li palemia. A mese lo ia sili. O le toi ina a mosa leo mai fea. Ia. Tangata fo na wa tatau na fai e se whatataunga. Ma le au whasala umai. Io e. O le si mea leo te tusia I tula epa. Ia. O leo te vai atu le sau. O le atali o. Oi fo le ngole ungali I kupua. Sa ia. Kelo, kele I makamaka I se kasi ang makamaka I ele. Wala le na batela comment. Walu kona. Awa e te le mawhau mai whapea mai o le ai o se awa o tangata nei le anga nuu bla 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 o le sao ia tonga whai ia Tofilaulino. Le ai, a whai e te le ilo le anga nuu wha Samoa, you can't speak Samoa. Ia o le upu le whai mai shala. Mapuni, wha ngā mele mapuni. Whai o lo le ilo le ngana Samoa e te ilo ai le awa. Ele lo foi lo tama nanu. Isista ale nonu le sa fai mai lunga e te oi. You know, awal fa Samoa por kala mele li pere. Papalangi. Oi, sorry. Ya wale winga le laptala. Ua sa sao mai anga I matai nei e fai tala anga I atofi. Wa tala feunga le a mai o le lui ma mai fa sea le atunu I Tofilaulino. Langa ua ova le mafau o ana la fonga na fai le fionga le li palemia. Me le ilo ai le momo le pepelo. Me le ilo tangata le se fatu. O le whapea mai. A iei so fatu lo te fatali mai sa vai. La mene le li foi fatali palemia na ua fio atu palemia le fono sa fai sa la fai. Ia. Ona o le tāteimi mawhanua. Ia, me te tā puna te pena maina. Ia, te langona fia ina wa vai atu to e fai male po kalame le fionga le li palemia malana wo lana tama o tapuala. Mana ia wa to e amata ina le soa le pule. That's wonderful. Yes. Wonderful. Yeah. O le fianga e tula e moni. E moni o le fai press conference le fionga le li palemia malau tu stala. Yeah. E o atu foi lau tu stala ia. E ia tu stala fa maoni ona li poti mai New Zealand tunu. Ai e fo tu stala. O le milo ane o le whaingoanga news. A le ma nei o whatanoanga le fionga le li palemia. Ia whapea le fionga e atapuala. A mai sa o le fesili e tapuala. Tali manino le fionga le li palemia. E sili tu foi na manino tangata. Io e. Tanuanga lea. Nei lo le media. E se vai le foi la feita ia ta whapeo kaku mauraloina. Ai memonia, e sili atu malama tangata. I le whatanuanga le li palemia. Matapuala. E le whapeo ta whai atu tu mauraloina i le media. O le whai atu ono me o le tātou te wa ai. E o I press conference. Whai ala to fesili. Tali le fionga le li palemia. Ai ta te wa ai atu sau le outlet le media male. E ese lava me e tusi mai. Ese me e sa whatanoina le fionga le li palemia. Le winga leo le tala ia e tiro foi fesili. Never once e o fesili sa o whapetu la epa. Po o fia me I le taimi a o tu lai ma le tofi palemia. Ai whaftai o lo tali manino lava le fionga le li palemia. Tu sai maala o mea o lo tutupu. Ia. Ia, o te langona paule na. Ia. O te whafkai whai unga la wa whai le fionga le li palemia. Ta o fia le polokete a whasali le angalua. Ona na ese le lato feilo inga ma le lato tala na whai ma le fionga le li palemia. Ese le mea na o whasali lau petesa. A whawhetai whai la, le wa mawara tala. Ia wa me ese whai le fionga le sa vea ma palemia le mama pea. Wa me ese ma te fingo le o te teifono le. O lo te whanga. Ona o me Kusa lawa kuli ia. Ia, lo wa mese, wa foi la le wa anu lango le manatu le atu la epa abe tu la fono le. Ia, so what me. Le mea la ke fai atu ai. Fa uma I tapu kalami. Le mea le fa walunga nanga le manatu tu le epa. Nga o ia nga ka sile kuronga I lo fa so swanga kupe.
Yes. Ia, waila ka kilo ngi mangingo ile fata tianga o afo yo fenga fa vai ale malo. Ila wa kilo mfengu ka fa nga ile upule le upule fa para ngore sacred. Mamalu pa ia la kilo. Yes. Ile fi wala itu le pa man la tu vanga fa liang. Ailanga o ko finga mat finga o me e manui ai tangata umore tu. Ai man tua foi tu lepa. Taimio pa inga a o admin a palemia ia tu lepa. I. A o lo ina wa yese mata upu wala nga e sesiona minsta. O le lui mai e lalo le floor. Tu la la ia tu lepa tali. Pole to atasi. Tu la la ila vai e tali. Le sile fai lo atu ma fanua. E tu le epa a ua tu le epa pinga ia. Man tu voi male io sio e li nga fai ia tima. La sio ni fai mai anga ke pia ni fai ia tima ia. Te tautala le nguto le na fai news na to falling up pango matong tongi longa ia Bondi Beach. O amu ingango la fionga le lipa le mia. Au to silima ne te ufamsino ina o to. Ia lala meno iai lo mata ngana na sau mai lunga. O tulanga na iai o tanga I fo iai le process le fa nga solo le fionga le lipa le mia malana kapeneta. E malona e fongo kapeneta almena sa fai tu lepa fai to atasi la vaia le fola na alwa iai sui fo iai la la fo na alwa ia big mama la to ila na ia fainga la na ia le pa inga wa sui fo inala ia awala alwa o le to fo no le kapeneta ia o pe wa fai to atasi la vaia ia ale mana ia tu langa le ia ni o le fo fola manino le fionga le li palimia au mai uma minsta mo lato o ways to develop ma improve ia lato mtanga na taitasi na fo no le ia lato fa ise ia inga kapeneta te fat fu mo fanu vai kim fu ia black and white TV pi inga yaso tag team Hulk Hogan mai vo ya lo ko on man tag team mar ko inga man lo matua di Orang makan akan lili wa ino. Le ngo atu tu lepo. O le status pan. Na praise umatangata. E beno fatu o le tanga. Au no fomo toi ma fofo ye. Me fatu le fionga le lipa mia ai. O ka epo ka valea ia so ia. O me le fa fai o no le nau tai ye sui fainga malo Yeah. Please umatangata ino tu lai mai le fionga le safa pito. Being you would think she would take it the dignity to the highest level olona tu lo mai. Alane, wato tu ma walalo ile to tolo ya tu la epa. Kongwa. She knows very well le to ina. O le to ina a moso le nei. He is the evil of everything into ina nei. Ya kilo la yema fanua. Me na lu te fai atu ye me fai ile tua. Me fai le tua ma fai mai ia le li o tira epa e fou malo ina ua foua fa fe a fe ko me fai o ainga fou le loka o le lau le marito na tonu lava e se mka kia e le o ka selu fa fou mai foi le li le fiona le li parimia ka kelo selu o fai se tala ina ia selu Fia le or whatever. O le tati tau ta tala ile mea ami o tonu. O le tatu te ba ai ma le tatu ilo o le tupu. O I foi la. Sa ta tau rona ngoto unga I foto ina malo matu ai. So le sepi uka maku kua kele so le amea ka miki me fai kau. Le ngata nafa pe. Le wa mate ia mai ele tunu un tatu bua. Ioi, se no fam tatanu fa pe na ai.
Si vai ko kika I se lau mo kupu ka kausanga se le maningika la uli le fato a no se fungi kausanga. Ele yo no se le fiona le pale mia. Ave ya la ua. Ave I se no. These are the new bloods. If mo le tina o samo lumina. Ia pele se le pale mia. Tu mai au se I faila te inga. Ia e titila iai. Le fata lima masina te inga. Le ano mea le lei le wafa le lei e atunu. O fea sa iei umanei mea teimio lato. Pei ana o pese sa o atu ai tula epa. Sa fu e fa fefete lava lato tanga. Jolie. Well, it's the reality. Look, I speak the truth of what I see. Ia si kau kufa mai funi mea. Ai lem foi nga tu falanga la teu I nge I teu pahama so fe umanu ia fa ela teu nga. E maunga se me oso mai se me Nigeria so le makua E vai lo wale vai se me pase me mu se me. Ia mai sisfala manatu langa leo wa tu fai mai la e lo matua la Yo ia anu lo matua shout o le Valentine. Le o le o le ave. Le la o le ave ia shout o matua ave yo Pai nu sana waina ma Oli vai na no fu mata lo matua o ia o teine le va. Pai sana I tu waina ia ma fai sanga rib eye steak yo vai la yo ya aso noi se na tapo kalame. Ya lo fa fonga anga Samoa ai mai se my downline clients and customers ale asia. O le ato I whaia le tātou whono le tātou Zoom training, I le asto na I lolo mana I nei la so lusfulu lua, I le tu lai whai le fiafi, e uman mapo ka lame matura e pa whaawau tātou. Ia, o le tūlanga nei iai, o le tātou Asia le nei, ia, lewa maua mai le tau fau o le tātou Asia le nei nei New Zealand, wa tolu se lau ma le ono tā la I le pusa. Tolu se lau ma le ono tā la, o le tau o le tātou Redox Gold, se lau luas fulu ma le lua tā la. Ia, o le tātou Reno 28, e se lau fulu ono tā la. Ia, tula epa, o a ole nei. Ia, I live on the energy. Ponga o le tele o le taimi, tele me whenua iai. E uma, e afa le aso o tangase ai whawhetai le energy, te whawhawina le malosi. Ia, uma le tae au. Mana tua, o iei nisi o tō o lato whaongaina le energy drink, awa ne e inuina I le pō. Ia inu le tae au, that gives you le whawhawina lo malosi. E te taxi solo e whai uma me te mana ai, a lai maua le malosi. No, na se au, na ela uinu manga na whaiwa, wa te ale tolu ra tale wha. Oi tu lai e hoi folefia, le ma whai no moi. Le ma whai no moi, because I'm so active, I need to burn out all that. Yeah, le lai whai tua tuai. Don't ever drink the energy after midday. Yeah. Sa mola whafonga anga. Yeah, sa mai. Wale whai ngua I kawhi re po I le moe mat ko inga. Yeah, o le lau whafonga anga sa mo, o le nā, wa. Oto atu le telefo ni mata upu me sa tutupu le vai aso tuana I nei. Mea o lo tutupu mai si o tātou atu nuu, ia ma mea e tatau o na tātou tala noa ina, wha mamlama ngō fia I no mawhauwhau, ia ai mai se I whaile whai o ngā tatau, mai se o tātou a inga o I Samoa, ina ia whapea o na maua e lātou whamanuyanga lo tau ma whaile tātou whai ngā maro, e tatala atu le nei whamanuyanga, ia Samoa atoa. Ia, o a whaise ngana o sala, ia tātonu o tātou, uma o tātou whale o le tua, maua e tātou le file mu, tula epa, awal sa nga whaainuina ia le tinai le Valentine. Ia, tātou te whenua I le vai aso fau, tau wha so I fua. Ia, ta wala watu se taimi fo I maina nei tātara noa.
alo fatia ya so tua foi ia mana tu sa mo na ua fai unga foi lo por kalame seu foi malo va ai fanua ioi la valea mo nei aso tatu malolota e o le sa matu nei tatu filo foi le son fua ile anga le fai pe o tatu matai ioi te yelo sui fua malo ola ile aso atai au ai min le son fua ia pe au dia manuia ile lo for tatu matai sili e mo te nei te tai o tatu malo ia yo tu lunga le anga le fai pe o le tua i lau tu fa safua i lau tu tufa i lau tu fa soa i le atunu o tu lava o fa soa lima le ia manuia tele ia tu faiva lau fionga le pa le mia ma lau kapeneta min salango ia fa pe fo ia le fonga fitalai ma le pa le mene ia le tuangai le tai i o le tuangai ma le lato fo i vaenga o le fautuanga tai angai male le male yo angai fa le tatu fainga malo to te tufi sau e tufi tau fa oi sa moi fa manuanga lo tu tai inga ai lenga lo no to angai e fafo mai mal fa fondo na le fa tele ina le vesi o tanga to le atu ni tele tu faiva lo tu ona masani tu e pa fa tai li o sua o te fa to